Rasa bangga dikana hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli Gadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan Konek kudang di banjani mejalan Rumah tangga mulai tusing harmonis Yen subebu kekene ngurupkan pipes direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis-muis marah tiang mesesalan ulian nuwuhin demen akad prutan Sina ya diwangan mekejang anak ngantosan Yang superaya nanging kurenan tiange Nyeger-nyegerang Nirembeyan tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Konek kudang di banjani mejalan Rumah tangga mulai tusing harmonis Yen subebu kekene sing ngidang ngurupkan pipes direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis-muis marah tiang mesesalan ulian nuwuhin demen akad prutan Sina ya diwangan mekejang anak ngantosan Yang superaya nanging kurenan tiange Nyeger-nyegerang Nirembeyan tiang mati dadi arwah gentayangan Sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal
kena. Jangan ada lemah bangsat Kim. Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memilih? Dan kita yakin kita tak akan bisa bahagia, kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku. Karena cinta kita, cinta yang terlarang. Hapus ye peninggalane, suodang je adi ngeling. Mirip tuara jodoh, kemulakwang ne jani kenehe. Mirip dewek beli lekat, tu sing buat ragan nadi. Mirip dewek beli ada, tu sing buat nampingin adi. Dini di kamare sepi, pedih di tiang ngantosang ragan beline, nanging beli tu sing teken. Mire beli ngemobogen, mire beli ngelempasin, sakit rasa kena beli macam SMS adi. Andai yang beli ngidang memilih, beli sing kenal ngajak adi. Andai yang ngidang memilih, beli sing nepukin adi. Bandingan beli dini, setengah adi sedih. Bandingan beli ada, setengah adi ngeleng. Adi ngeleng, adi pedih, nyalanin cinta terlarang. Ngajak beli liunan sebut nenek rasayang. Adi nyesel, adi sebut udah iraga ketemu marjani. Di subane beli ada ngelahan. Ngidang memilih, beli sing kenal ngajak adi. Andai yang ngidang memilih, beli sing nepukin adi. Bandingan beli dini, setengah adi sedih. Bandingan beli ada, setengah adi ngeleng. Adi ngeleng, adi pedih, nyalanin cinta terlarang. Ngajak beli liunan sebut nenek rasayang. Adi nyesel, adi sebut udah iraga ketemu marjani. Di subane beli ada ngelahan. Adi ngeleng, sayang, maafkan aku karena aku
Aku gak akan selalu ada saat kau butuhkan aku. Dan aku pun gak akan selalu datang saat kau rindukan aku. Hati nyesel, hati sebet, udah iraga ketemu merjani di subane beli ada ngelahan. Beli sengkal stata teka tatkala adi ngarepang beli. Beli sengkal stata ada tatkala adi rindukan beli. Lugre idedane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli. Pindah
Gede sarang kudu sujatine niki nak mejodoh di kehidupane sana di umur. Kita jangan elingan ye. Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kuranan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yang peskone alih kanda di belanjang. Kaden bling orahan hate tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan. Swarga medini skala apa swarga samping pak. Temui aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan Jajah kukus meliti ketatian melidulang ditu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan. Tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan. Swarga medini skala apa swarga samping pak. Temui aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan. Ngarang mati kaya tramel aku berbentaran nanging tanggung aja mitra. Otani pragat di swarga medini skala apa swarga samping pak. Temui aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan. Jajah kukus meliti ketatian melidulang ditu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan.
subema dan pedoman tu sing nyandang lakar seselang wireh bani melaksana pahalane mangantosana melibubuh di jalane nganti tekore ngatot mule nasib tu sing hidang leden tu ditolak kena pidana bukti sajane subengena pasang ngilongan cangedena melibubuh di jalane nganti tekore ngatot mule belinya dia nerima kor sanggup kalmiara buah basang adine netan pedosa keto masek kenilo beli janji satya mirip subuh suratan jatuh karman belene mogi swetcha yang witi bahagia kewakasan mogi swetcha yang witi bahagia kewakasan nasib tu sing hidang leden tu ditolak kena pidana bukti sajane subengena pasang ngilongan cangedena melibubuh di jalane nganti tekore ngatot mule belinya dia nerima keto masek kenilo beli janji satya mirip subuh suratan jatuh karman belene mogi swetcha yang witi bahagia kewakasan 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 Jani zaman kaliuga benar pelehe sing karuan kerasa subema bade yen ngomong aneh bener jama kejang aku bener syarat teken kepentingan anak kejani ngurus basane pendidik yen ada timpale maju ngalang ya sakit hati ulian
rasa iri hati. Cerita pewayangan Mahabharata Ramayana Pinaka angon sesulo Boya dati ketuladan Raga hidup di bumi ini Tusing adane abadi disanggut dini mangut ditu mangut yening ditongos mekuli suba balik lebian daya kami nebuk kesengkuni dua genut purin pisaga angon pedidi sengada sekadi babakan pole ajanya mane pedidi rengkewen momo angkara sekadi Duryodhana cerita pewayangan Mahabharata Ramayana Pinaka angon sesulo Boya dati ketuladan Raga hidup di bumi ini Tusing adane abadi harta miwah pangkat teken kedudukan maka jangan tua dipipa Vasudewa Kutumbakam kita semua saudara suod iring aja timpa yanin diarep atasan solah sekadi sangut dini mangut ditu mangut yening ditongos makuli suba balik lebian daya kan dinebu kesengkuni dua ganut purin pisaga angon pedidi senada sekadi babakan pole ajanya mane pedidi rengkewen momo angkara sekadi Duryodhana
adonan padas kewala tresnan beli endaka di bulan di masunar galang yang beli subeng orang kengkel kana beli aneh buat ang beli bakal bang beli isin hatin beli nih berkejang gelap adik Buen pidan iraga presida lakar mejang kepalan Buen pidan ja hatinya rahang dewe adile mana hesu baca duseng hidayang nang kita Yening ambune paling keampahan angin adonan padas kewala tresnan beli endaka di bulan di masunar galang yang beli subeng orang kengkel kana beli aneh buat ang beli bakal bang beli isin hatin beli nih berkejang gelap adik Buen pidan iraga presida lakar mejang kepalan Buen pidan ja hatinya rahang dewe adile mana hesu baca duseng hidayang nang kita Buen pidan iraga presida lakar mejang kepalan Buen pidan ja hatinya rahang dewe adile mana hesu baca duseng hidayang nang kita masalah yang ada di kelurahan terus terang dan mengkabar uli klatak bayun beline ani
mata cara aneh pidan. Yani adi sai ngambek, yani adi sai ngamres, tu sing polos cara pipidan. Tugas pidan anu mau tunangan, sola adi melenan pesan lemah lembut saha pengertian. Nanging jani sangat berubah di sebuah kurangan, tu sing dadi tawa aja kete. Ngawang kena pedidi pasumule selesai ilo tu sing dadi berakhir. Saja pidan beli sabar, hello stata sabar nemping hilo. Kesabaran ada batasnya, jani sabar beli ne bahilang. Ne ada tu apa deh mebohonga, ulima kalau beli nangahan lo sabar ne ada di hati. Kan bina cicenge kasalah, cicenge aneh keselak dibujuk. Sinahnya pastilah kan negat, kesabaran ada batasnya. Beli boya jabatara, kesabaran ada batasnya. Beli manusia biasa. Pidan beli sabar, hello stata sabar nemping hilo. Kesabaran ada batasnya, jani sabar beli ne bahilang. Ne ada tu apa deh mebohonga, ulima kalau beli nangahan lo sabar ne ada di hati. Kan bina cicenge kasalah, cicenge aneh keselak dibujuk. Sinahnya pastilah kan negat, kesabaran ada batasnya. Beli boya jabatara, kesabaran ada batasnya. Beli manusia biasa.
menimpalin adi curhat, sebatas menimpalin adi siopeng. Kewala ada anak sesai, Allah beli sing juari teken anak di sisi. Adi kurenan timpal beline nitip beli jaga adi ia luas kepesian. Ning rana beli harus jaga iman. Nak alo jagek nadang layu bunga, nimpalin ragan adi pedidian. Apa sendirian bilang pedang kedinginan. Bagi anak muani biasa ulian sai jada dua, takut nikal ada apa. Dia stone adi dua jaga diri, kewala tiraga elu muani. Jaja beli aneh lupa diri, miong dampingin bepindan sinakal cagrap telahan. Di kene ingu kana beline, yen nimpalin adi sebilang wai. Mirip adi merasa kesepian, bengan bengong pedidian, ingat kekening kurenan. Harus jaga iman. Nak alo jagek nadang layu bunga, nimpalin ragan adi pedidian. Apa sendirian bilang pedang kedinginan. Ulian sai jada dua, takut nikal ada apa. Dia stone adi dua jaga diri, kewala tiraga elu muani. Jaja beli aneh lupa diri, miong dampingin bepindan sinakal cagrap telahan. Di kene ingu kana beline, yen nimpalin adi sebilang wai. Mirip adi merasa kesepian, bengan bengong pedidian, ingat kekening kurenan.
Setiap kali bertemu, kau sering genggam tanganku. Bagaimana ku tak tersipu, kau buatku semakin rindu. Saat ku ungkap rasaku, kau hanya diam membisu. Ketika ku ingin menjauh, kau terus menahanku. Bila tiada kepastian, jangan kau beri harapan. Jika tak ada ujungnya, jangan buatku jatuh cinta. Bila masih ragu, jangan buatku menunggu. Ku tak ingin habiskan waktu, berhentilah sebelum terlalu jauh. Saat ku ungkap rasaku, kau hanya diam membisu. Ketika ku ingin menjauh, kau terus menahanku. Tiada kepastian, jangan kau beri harapan. Jika tak ada ujungnya, jangan buatku jatuh cinta. Bila masih ragu, jangan buatku menunggu. Ku tak ingin habiskan waktu, berhentilah sebelum terlalu jauh. Ku takkan mudah tertipu dengan segala permainan hatimu. Takkan pernah ku terjebak oleh cintamu yang ternyata hanya palsu. Tiada kepastian, jangan kau beri harapan. Jika tak ada ujungnya, jangan buat